Mi smo proizvođač utičnica za USB ploče u Wenshow u Kini. Imamo USB utičnice pogodne za američke, britanske, europske i njemačke standarde. Dvostruka USB utičnica i 4 USB utičnice. Američka standardna USB utičnica s 2 USB utičnice i 2 utičnice. Područje ožičenja. AC15 110 V 220 V USB 5 V 3100 mA. Britanska standardna USB utičnica ima prekidač, ima 2 USB utičnice i utičnicu za napajanje. Ulaz AC110 V 250 V 5060 HZ. Izlaz DC5 V 2100 mA. Ovo je europska standardna USB utičnica. Područje ožičenja. Područje odvođenja topline USB priključka. Parametri njemačke norme isti su kao i europske norme.